abantu baruga omuri Kibwera Town Council omuri Isingiro ey'Amatemba hamwe na Kihi omuri Isingiro ey'Amashuma babiri nibetomboitwa ngu enguuto yabo eyahaburingwa bwa kilomita 11 kandi iri kugambwa kuba yatirweho miliyoni 500 ab'ekitongore kya drip ngu ebiriyoni bikorwaho tubira ha mutindo ya half inch konka waza kureba amabara garya gakakwikiriza ngu hariho value is 1 inch. So there is no value for money waza kureba no bituriye ntuza kunyegero ko bituriye ntuza kutwara so waza kusanga abataka bo mabingi ate umutunga nugwiza gusubira mu abantu bakirara masuga ngu ba contractor baremerwe gukora imifurege ya mizi hata nagataho mu maju g'abantu teko ekisika ekirabe kikiriza garamizi ekshuma ektwara mizi garagara denaga gakrosize akana hona nabwo kishangirwe ngo muhanda no muke munonga ngo motoka ibiri tuzikarabanaho motoka zizi uruguto rukozere webanye ukati nyenda ziraboneka zisobora kati motoka yogerete eyiteho grabeho eyiteho nere eyiteho nyende motoka erabeho atambure no ratambure motoka zitangana kishangirwe ngo contractor akashashurwa obucweka munana bwa sente kandi iki kikozere kubi chairman Arun Turahi nikwe kuragira ngo umwe ahaba akakiko akari kushashura ba contractor akwatwe tubakwenda kukwatagana nitugira ubundi twagira aho kwetomboitwa nyine kindi cyo gamba yoniza kwata ukutware ngarike none nabandi nabo batware bindebyo contractor areberwaho ari kweshoboraho kandi ahameze ngo bimwe ebiciro kubi nibaza kubitereza urutaro rw'izamanye mbina kufana wowe barakesubiza wano ubanga uzuwe wavude kimenye kilo ngena kimenya kijunge kubenza amaduka ugabyondo gasha kwa Rusono wamanya.